دست بگی دا نوی مسلاوا مصطفی از عفرینم. دست بگی او تجربه کل سر بر آپوتی مشاندن شرمزار و نعلت دکن. باش دزانم کود نه بس دست دولت ترکیه دوی مثلا گرتنی سروکتی ده های السر تجربه سروکتی های دزانن دست همو دولت نو نتویت ده های و سرکشی داشتی دولت ترک و تجربه تیم ده مشاندن لانه او بخوا به دست دولت نو نتوی بن دستی وان دا کار دکه یعنی وقت گله کرد وقت گله کو فکر و فلسفه ربر آب را کریه و بطایبت وقت جن دبیجن اف تجربه کشبور بر آپوته سر بر آپوته مشاندن شرمزار و نعلت دکن تجاریش فکر و فلسفه بر آپو قط نابن گلکی سر فکر و فلسفه بر آپو مزن بونه جیان دکن تجاری تجربه سر سروکاتی چه خواست تجربه دل سر بر ما چه ببن تجاری فکر و فلسفه بر خوا قط نابن من دولت ترک و دولت نوتوی تجربه به تجربه بدن مشاندن تجاری بر خوا قط نابن. نوی من نظیف احمده از ابتشتینی لسر ربارتیتی چکرن تدی نو دولتی یعنی اول نو سر سروکاتیه گراند بی روزانه اخباری ویج ماراتنانه و تجدید سروی گراند بیج دولت ترکیه دا نب دستی دولت ترکیه تانیه دستی دولت دینیجی وقتی میگه اوه تدی روزانه شارل سر ماجی ت گران کرن هریشی ماجی دکن دخوازن ملت یعنی اخباری وی ام پناف کرن اخباری ویش کچه دل سر مقطن وقتی في رشي ما دكان ودبي عمي يعني اخبارات جنده وساروكاتي عمي جهاف قد كان بلا وجي انا ناكن عمي جي شعري خوجي بكان وامجي بساروكي خوجي دفكران ام روجانا ام فكروا فلسفي ريبار اوبو دايما لانه حقك بي وهشت ام بحقي خو بفكران ملا نابن وك نوكنوجي تشقوزجي شعر بكان امجي شعري واجي بكان وامجي فكروا فلسفي ريبار اوبو امجي وك ملتكي كرد وكرد وكردستاني تشقو انساني ما هيا تشمك هاوين دبي بلا ببي لانه فكره ناو ملتي كرد هاني بي ريبار اوبو فكره دو حاجي انساني مظلوم بندست في فكره ناس كريا ناوك جند كرد تشقو جن هيا امجي برخدانيه بكن وامجي به فكر فلسفي ريبار اوبو امي بماشن وامي ساروكي خجي ازاد بكن وامي ارشي واجي بكن ملا نابيني جمهور ارشي السر ملات دكن ملات داش ساروكي خبر ده لانه عام ارشي جي امي برخدانيه واجي بكن وامي فكر فلسفي ريبار اوبو امي ساروكي خجي نوف خدا ازاد بكن وازاد بكن نوفي مفيدان عثمانه فيدان حنان عثمانه تدي في تجربه سر ساروكاتيه سر ريبارو سر ريباري ماتي مشوندن ام بسيري دو ام شهر مزاد دكن ام لهم بري ويدسكنن تدي دولة ترك نبز دولة ترك و او سر ساروكاتيه دمشينه حمي دولة فيرا دستك دغرن ام جيوك جند كرد ام في او سر خبسكنن لانه جبرج هونا وقت ساروكاتيه كرن زندانه امرالي هونا زانن چدكن انه فكر ريبار ابو فلسفه ريبار ابو تنهبكن او بكن لامجي دبن نوع فكر ريبار ابو فلسفه ريبار ابو جحمي دنياي بلوبيه لان امواج جل كرد ماجي كاس وخوري ماجي اف وخوري ونوكا تشتي و بري في 1000 سال دا سلوكتي هوني سر زمان نوكا ام ببكتينن امواج عملي ام ببكتينن بكار خواب خبات خواب شورش خواب ام پشت شروان خانه شروان ما پشت منه ام به شروان هنه شروان به مهنه ام بكار خبات خو ام ان شاء الله بکنن لی خواستنه بس ام عبد غازن ام شرکتیه وقت جسدی دناف خدا ام او بکن ذاتی بری فکر ما بفکر ربر وگره داییه فکر ربر به ما وگره داییه ام هفده تمام دکن بس تشت اجماع که مجمع قطبین انه شرکتیه دناف ماده تنایا تشت وکار خباته ام ها قد دکن ام ها قد غازن ام زیده بکن ام شرکتیه دناف خدا جسدیا ببینن لانه فکری و فلسفه و هدفه ذاتي امجي ببكتينن